Ale ještě předtím sledujeme Karla Poborského. Stále Poborský. No, penalta. Se na ní necítí a záložník Benfiky Lisabon se cítí a my vedeme 1-0. Je to tady. Konečně nastává průchod. Z tohoto pohledu je dnes naším nejzkušenějším reprezentantem, takže poděkujeme Karlu Poborskému a uvidí nám tento náskok bude stačit. Mezitím se zase oblékl. Ще направи Бълъков. Центриране към далечата края. Георги Иванов и 1-0. Ето това, за което ви говорих, се случи точно в този момент. Превъзходно попадение на Георги, изпълнението на Бълъков и Георги Иванов, който успя да се пребори с Джефри Читкати, персоналния си пазач. Ето момента, в който Георги Иванов и той демонстрира техниката. Успява и да центрира Георги Иванов с глава удар и това е 2-0 за България. Чудесно изпълнение Бълъков и след това работа на Мартин Петров. Чудесен поглед върху играта на този млад и надежден футболист на Сервет Женева. След това голмайстора на Левски и на националния отбор Георги Иванов отбелязва втория гол. Джефри Читкати, какво ще стане? 3-минутно е продължението на това второ по време, невероятна грешка и резултата вече е 3-0 за България. Голмайстор Светлиот Тодоров. Този гол ще бъде отбелязан в... Направиха истинско шоу за публиката, разминавайки. Томас Гравес е някак въобще не в съзвучие с целият тон на тази футболна среща. Временно сме с човек по-малко. Тук трябваше да се намесят нашите. И ето, че резултата е открит. Безобразна грешка врата и виждате какво направи Предраг Пажин. Не беше подсигурен добре и от Кирилов. Виждате ситуацията. Тук Пажин отдавна трябваше да е направил шпагата към топ. Рене Хенриксен и пак Краси Бълъков. Веднага трябва да подава тази топка, защото Бербатов е в чудесна позиция и 1-1, уважаеми зрители! 1-1 с гола на Митко Бербатов. Превъзходно попадение, за което говорихме. В момента, в който Краси Бълъков получи топката, той веднага я подаде, а не я задържа. И последва гол във вратата. Чудесно завършващо изпълнение на Димитър Бербатов. Направи безпомощен wrataria Schmeichel. 1-1, великолепnie. Bulgaria, grająca w biało-zielonych strojach, pokonała w Sofii Islandię 2-1. Gospodarze mieli jednak sporo kłopotów z wywalczeniem korzystnego rezultatu. W 25 minucie po strzale Hermana Hrejda jeszcze przed przerwą Bułgarzy wyrównali. Gola na 1-1 zdobył Krasimir Chomakow. Takim wynikiem zakończyła się pierwsza połowa tego meczu i y por buscar variantes. La más útil en posibilidad de concretar el 1-0 y vaya que lo consigue. Buen disparo para su 13º gol con esa camiseta búlgara y poner... Michael Hughes, left-footed, up they go. Oh, in it goes! What a goal, what a header, a bullet-like header. I think it was Mark Williams, and it is the big man that we remember the rest of his career. Lovely ball, and my word, what a finish from the big defender. Y el 1-1. Y 2 minutos más tarde, a lo sumo, llegaría el 2-1 definitivo de estos primeros 45 minutos, tirado todo el mundo adentro de la defensa del cuadro grande, a los defensores de Irlanda del Norte. Gana el tiro libre en 26 minutos del segundo tiempo, gana Bulgaria 2-1, va a llegar Chomakov, el remate, gol, gol. Tiro libre, lo buscó y al final llegó el gol de Chomakov. Tremendo disparo que se va abriendo. Aquí lo tenemos buscando el poste izquierdo de Roy Carroll. Sobre su izquierda alcanza él también a tocarla, pero no... Al suelo fue Murdoch, perdía el balón.
La tenía Stoilov. Centro de Stoilov, el remate, gol. ¡Gol! Martín Petrov, así anotó el último gol en el partido. Qué lindo gol, con fuerza, con valor. La recuperación de la pelota en zona izquierda por parte de Bulgaria. But the lads are still plugging away. But they certainly are a good quality team, and as I say. Well, Zdravkov has lost that completely. Northern Ireland have got a second. It's a first international goal for Stewart. There we are. He was never getting there. And stepping up. His 6th international goal. He buries it. 4-3. And we've got about 3 minutes left. Never in any doubt. Great finish. Plenty to think at the death. Who would have thought it? Healy buried it. Parks game, and you can see why as it's played long downfield by Balakov. Fairly ordinary looking ball over the central defenders and finished by Georgi Ivanov. McElroy deeply disappointed. And they'll chance in Group 3 now. This is a big win for them. A goal they shouldn't have been allowed to score. 1-0 the final score. Много опасна ситуация, защото топката е на половин метър от наказателното поле. Центриране, размяка се жала, но това вече е гол в българската врата. Отбеляза гол Дадасон. Той успя да се справи с персоналната опека на Росен Кирилов и отбеляза гол във вратата на Здравков. Още веднъж виждате центрирането на Гуни Олсен. Хубава топка към далечната града. Кирилов остана под Дадасон и резултата в тази среща е открит. Много неприятно е да ти отбележат гол в предпоследната. Футболисти вече 7 с бели фланелки са около наказателното поле. Силен удар, Мартин Петров, топката избита 1-1. Това е гол за България. Гол на Димитър Бербатов, 1-1. В този двубой чудесен удар на Мартин Петров завари неподготвен Арни Арасон. И добавката на Димитър Бербатов беше много важна. Точно там, където трябва, беше пласиран българския нападател. 1-1. Голмайстор Димитър Бербатов. Чудесно изпълнение. Милен Петков. Тодор Янчев. Пространство за Георги Марков. Ще опита удар отдалеч. Страхотен удар на Марков. Сега Димитър Бербатов трябва да направи това, което очаквахме от началото на матча. Това е гол за България. До невероятния шанс, който ни се отдава в днешния ден след провалите на Чехия и Дания. Да оглавим класирането в групата. С глава към Георги Иванов. Има сега шанс Георги Иванов да върне жеста на Бербатов. Да, удар отново на Бербатов и това е 2-0. 80-та минута на този матч. Димитър Бербатов класираме на световното първенство през 2002 година. Браво на Ireland costing the goalkeeper Sorensen, but this is a good break by Hines, looking for the left ball into the box. There's a good chance, bit of juggling there, and that was a chance, and it's stripped in. Oh, unbelievable! The ball in from the skipper, and I think it was Thomason. The cross into the far side. Thomason 1 touch, 2 touch, 3 touches. Swings the foot at the ball, it beats the goalkeeper and rolls agonisingly over the line amongst the pigeons. Not a well-struck shot. The goalkeeper, where on earth was he? The goal scorer, Jon Dahl Thomason, and now Denmark breaking again, a chance to double it up. Thomason breaking inside the ball, going to be square to. Surely is there going to be a 2-0, and Thomason nets the second goal for Denmark. Great play by his teammate Ron. Their second goal. The simplest of tap-ins for Thomason was good in 1989. Romandal squaring it. I've seen Thomason miss him. Γρήγορα το πλάγιο στην περιοχή. Δεν βγήκε ο τερματοφύλακας. Το σουτ και η μπάλα στα δίχτυα. Το γκολ με τον παίκτης που ανοίγει την Τσεχία. Τα πράγματα γίνονται πολύ δύσκολα. Δείτε εδώ τον Μπάρος πως θα περάσει, θα κάνει το γύρισμα.
Εκεί βρέθηκε ο Τόμας Ροσίτσκι της Ντόρτμουντ. Εκτελεί ο Νέτβεντ στα δίχτυα, φανταστικό γκολ από τον Τσέχη, δεν αφήνουν κανένα περιθώριο. Ο Σδράβκοφ καθυστέρησε 14 γκολ με την εθνική ομάδα της Τσεχίας. Ο πολύ έμπειρος μέσος, επαναλαμβάνω, έχει πετύχει απίθανα γκολ, πολύ κρίσιμα γκολ. Και εδώ ο σκοράρει σε ένα φιλικό τον Αύγουστο με την Κορέα, σε ένα 5-0. Προσπαθεί να φύγει μπροστά τώρα ο Μπάρος, έγινε και το λάθος από την άμυνα. Μπάρος περνάει 3-0. 3-0, τέταρτο γκολ του Μπάρος σε 6 συμμετοχές του. Από τραγικό λάθος της στην ανδρική ομάδα, στην πρώτη ομάδα της Τσεχίας. Μέχρι πριν από λίγο καιρό έπαιζε στην Ελπίδων μέχρι και τον Πομπόρσκι και φεύγει μπροστά. Χάνεται η δυνατότητα του συνδυασμού, πέρασε τον Πάζιν, κάνει και την σέντρα. Λόκρετς στην κεφαλιά, 4-0 για την Τσεχία. 4-0. 20 Τσεχίας. Τα πράγματα συνεχίζουν να είναι πολύ καλά. Φάλτσο απομάκρυνε με κεφαλιά ο Μπερμπάτοφ που είχε γυρίσει πίσω. Το σούτ από τον Ροζίτσκι στο δοκάρι και στα δίχτυα. 5 από τον Τόμας Ροζίτσκι. Δεύτερο με τον κεραυνό του Ροζίτσκι. Δείτε εδώ. Με το δεξί. Παραπέρνει ύψος, έπεσε ο Σδράβκοφ στο γυρίσει πίσω. Δεν μπόρεσε να απομακρύνει ο Μάρκοφ. Έγινε το λάθος όμως, πήρε ο Γιακουλόφσκι και κάνει την κάθετη παλιά για τον Νέτβεντ. Και αυτός βγάζει ωραία αριστερά στον Σμίτσερ. Χαμηλή παλιά του Σμίτσερ, κοντράρι, Νέτβεντ, το σουτ, γκολ, 6-0 από τον Πάβελ Νέτβεντ στο 76. Δεύτερο γκολ για τον Νέτβεντ που δεν μπόρεσαν να κερδίσουν άλλο παιχνίδι με τόσο μεγάλο σκορ. 4-0 την Ισλανδία, ένας Βορειοϊρλανδούς στο Τέπλιτσε. Στο 55 λεπτό. Συγγνώμη, χάνει στο ευχαριστώ 55 λεπτό σε 2.